AMC Ward number 6 atanga Tlantlin pu Remremi Runmawi West Aizawl Mayor Tharani Dona Ward number 16 atanga Tlantlin Lal Ongpui to Deputy Mayor Ratan Tlan Anibok ZPM in Chonhulama closed door executive meeting nein Vice President Tharatana Advisor to Chief Minister Pulalmuan Puyapunte and Ruat MZP in HSLC exam sangni somni paruka mizo zirlai ticha top 10 tevo in Khanan Soy Moya School Education Minister Dr. Vanlalmawii Telpui Mafia Hotu Dawood Ibrahim Apuitu Naitak Salim Dola to Istanbul Changin India Ramron Tlenpuyania Vo in Khan Investigative Agency te Kutahlanani Taiwan Strait Penghu Tliarkar Bula Chinese Indolong Pahni Tlanlai Amunua Monitoring Operations Agzo Kinakalpuini in Defense Ministry Soi Aizawl Changin Runmawi TV Clear to Te Chibaivek Ule B.Vanlalchhanchhuahi Kania Tuna Chanchinthar Kim Changzo Kinilongai Thlak ZPM Party Shuai tu Minister ni Bopuke Sabdangan ZPM tu thorim na matsuan tu ni soin AMC in thana an candidate te an thorim thule MLA te po an tran he thuas soi AMC in thana ZPM Party in na an sanlom na he thu hi vo in khan puke Sabdanga chuan soya pathian ma som tlakin an thokrim ni a sha thu soin thorim na kaltanga pathian le mi puite mal som na kan chan hi kan chapo pui a thiang velova kan jong kam kan thu soi kan thil ti ate kan film khurdeu deu anga yani ati puke sabdanga chuan vo in hi ZPM ta ni lom Aizawl khopui ta ni chin chha tla ka ni ati a ZPM kai shwai AMC lo piang theita chulom ati thu soin min vote tu te min vote lin chan ero kan shereng turani ti in ZPM party no pangtak hian adin tira tangkhan kalphung thara zuara thil thati kan du na te siam thadu na ne na ma kan lak na te mi puin min sha Saka chu chuan zoi in ra tha chwa me kani ati Chief Minister Hauhnar siam thadna an ruwa man te po mu thein anti hlotling tran chho mek zel ni in puke sabdanga chuan soya Aizawl mi puite hian chu an mu mai lova seat som pako oma seat som pasari Hlutea min lo thlangtling hi na thok chun zom tura min be seiwang ani ti in kan corporator zong te po ka cha ngal du chu ZPM chuan lalna le thune na hi kan enjoy tura ni lova na tho nan kan mang tura ni ati bok AMC Ward number 6 atanga Tlantlin pu Remremi Runmawi West Aizawl Mayor Thar Anidona Ward number 16 atanga Tlantlin Lal Ongpui to Deputy Mayor Thar Anidon Bok Ward number 8 atanga Tlantlin Christina Rolwa Pui Silo Ward number 13 atanga Tlantlin Vanlalmawii Ward number 3 atanga Tlantlin Vanlalfakale Ward number 18 atanga Tlantlin Kelal Roding ate Executive Corporator an ni ang ZPM Party chuan vo in Khan AMC in thana hne na an san lomin ZPM President Chief Minister ni Bok Pulal do oma chuan AMC in Khan zo ta ka MNF le Congress anin puiton ni an sha thule hi word zong an lak lo chan ni an sha thu soi Pulal do oma chuan ZPM candidate pahni an tling zo ve ta lo chu poi ati thu soin tling zo ve ta lo te clean lo chan ni an sha atangin anin chut swalem lo ni an sha thu ero asoi thung AMC in Khan ni zota ka ZPM candidate te clean zo lo na bial pahni Ward number 9 na Congress in MNF candidate an puini an sha thu soin Ward number 19 na po MNF in Congress candidate an vote pui ve thung ni an sha thu soyani Pulal do oma chuan in Khan alo omin sarkar lai thak du na chini soin AMC in Khan ni zota ka ero state sarkar lai in Aizawl khopui po shwai selati du na alang ni alan thu soya AMC chazog nei tura theitop chwa turin Chanchinthar te acha bok ZPM President chuan andang lambik zel tur ani ti soin ti theilo tur intiam te athat lo thuas soya party awanga Tlantlin anni ti in shereng tura cha in party thil te po ngai poimo turin acha bok ani AMC in Thana Ward number 1 azwang tuitu man EVM control unit chunimina vote chiarani lain chiar the ani velova vo in chundar som pani Khan General Observer Hovin Mizoram Journalist Association Shuai tu te party IOL Municipal RO te shat puina in State Election Commissioner pisa a chiarani EVM engineer in soidanin EVM call chu kumsom panga a upa ani a bollo lute a theya heiwang hian chiarni a chiar theilo ni in a soi RO chuan enchin a po athat vek thua soya State Election Commissioner Dr. L.Chhakchhuak na chuan EVM control unit pakhat chiar thei ani lo chunga result an puan nan chan chu
ward number 1 a vote mutamber le adot tu in thauna chu zuang tuitu a vote omzat zaruk somli pali inati danglam phak lo wang ni in soi zuang tuitu a hian MNF in vote zani somnga pali INC in vote za som BJP in vote pakwale ZPM in vote zani somruk pariat an hmua nota a vote pathum atlabok ani Khochinin azirlo awangin district shanga how tu ten sarkar thuron angin voin khan sia na thlengpal theila kazirlai te himna turin sikul chol an puang Mizoram mun shanga he thubuat sai lai thleng hian ro ala sur tamhle a mun chen khata chuan nimin lama te thlitle in le thil dang ti chiat anei nual bok nimin tlaya thli le ruwa thokhan sia su mun chung Presbyterian Caution Sunday School ti chimin akom thlanga om chen na in po ati chenwala sia su veng chaka chen na in pakhata ti chebok Nathia district ta chi phir khwa a po in somli chuang chu nimin tlailam ve khan thli in nuain in khatsu lua zui tlak lo khopina chia a mi pakhatin hliam te naw tuarin chi phir PHC panpuyani nuwa in lamain enkol tura hotir le ngalani thi hian in chung rangwa te chu phokin bang tukve le thil dang te ati chenwala rangwa thokin scooter pakhat chu ti chia in thingtlu in car pakhat adel ba ka electric ban pathum ati chia nia thudon ani bok kumkal ta sangni somni panga khan Mizoram police in thubuai sangthum zani somnga pali en ziak luta thubuai sangni zali somli pakwa an chui chhuak bok kumin sangni somni paruka march ni somthum pakhat thleng khan Mizorama thubuai zali somriat pali ziak luto in hengzinga thubuai zani somruk pakhate chu chui chwa an ni a DGP Pusharat Agarwal chuan ri hlo tol thin te man chwa konga police duty te pui thei tur Nexus application duan mek ani thule reilote an man tan tum ani thu soi tun thani somni parukhan saitwal police special team in keifang khodaya heroin gram zali somriat hong somli chengnoi somkwa panga le singriat manhu chu Sultan Ahmed Laskar kumsomthum panga Ramnagar Kachar district Assam hne na tengin an mana ruilo nei tu hian car Santro Var AS 11C 3280 Khalin Manipur atanga silchar apan layaman ani tun tha vek ni somni panga khan saitwal police special team hian keifang khodaya Abdul Solam Barbuya kumsomni pasari Saptagram Kachar district Assam mi ngopa atanga Assam panmek hne na tengin heroin gram zali somsari pakwa hong somthum chengnoi somruk pakwa le singhi manhu an lo man to a herui hlo phurna motor Tata truck 407 AS08A 6584 an manbok April ni somni pali sangni somni parukhan champhai police 10 Chalboya junction Khankon check gate Mexico pakhata chuang thangro kholi kumsomli pahni Senvon Manipur tuna zema bok aizola chengmek nia insoi hne na tangin heroin gram zathum pariat hong somni paruk chengnoi somruk pakhat le singruk manhu an manboka herui hlo bulfek Myanmar atanga latura puitu nia sha Robert Lalram chwana kumsom thum champhai veng thangpo an manzuia hemi chungchang an chhuizel na a herui hlo kalzel na turo thangpui kumsom ruk pahni bongkon dur tlang road po hemini vek hian bongkon police te puina in an manbok tun tha vek ni somni pali khan khozol police te chuan nei don junction a scooty pakhat Access MZ01Y 5626 khaltu lalrem ruwa takum somli din tharveng khozol hne na tangin heroin gram somni pahni chengnoi li le singli manhu an mana an chuizwi na atangin herui hlo lo dong tu tur nia sha zodin pui kum somnga pakwa aro veng khozol an manbok ngopa police te po in tun thave khan ngopa police gate a bolero MZ01AB 6301 na chuang tinei them kip gen kum somthum monglen phai kho nen atangin heroin gram zathum somnga pakhat chengnoi somsari le singni manhuan mana special narcotics PS team in tun thave khan kelsi khwa a linda la lom zwali kum somthum kanan veng aizol ne inchal ne na changin heroin gram kwa point pathum bial chengnoi khat singria changruk le zaruk manhu an manbok ani Safety Telui Coordination Committee le PWD Ho 210 Safety Telui Coordination Committee Patron Larsab General VK Singh Patron Sumhu in Safety Telui Action Plan Phase 2 Lui Cheibol le Cheithat Hnuaia Project Thar Tur Chungchang an Shilfia Larsab chuan Chitelui hum hal le Cheibol konga theitop chwa chanrwal apoimo thu soin Chitelui chu khopui thli luan lu na ber ani awangin check gate
dam te akha to ka da a bolhlo tang te then fai zel atul thu soya lui kama omzenei taka thingphun atul thu po soin a chevela omveng te NGO le department te nen tho hona mumal tak nei apoimo thu soibok Safety te lui Coordination Committee hian PWD le Nodal Department Environment, Forest and Climate Change Department te nen si te lui cheibo le chechatna project an kalpui mek ani MZP in HSLC exam sangni somni paruka mizo zirlai ti tha top 10 te vo in khanan choi moya School Education Minister Dr. Vanlalmawii MZP in zirlai an choi moi te hi Rachel Biak Chapari St. Joseph Higher Secondary School, Marvin Lalrin Enga St. Paul's Higher Secondary School, Vanmal Soma Mount Carmel, H. Lalramdin Puyi St. Joseph Higher Secondary School, Frederick Vanlalchhuanga St. Paul's Higher Secondary School, Vanlalruat Feli Mount Carmel School, Hlutea Living Water School, Sarah T.H. Runmawi St. Joseph Higher Secondary School, Michael Leldin Moya Divine Intervention School, Hlutea St. Paul's Higher Secondary School, Vanlalmawii St. Joseph Higher Secondary School, Valentino Lalom Oma St. Joseph Higher Secondary School, Poli Lalmuan Sangi St. Paul's Higher Secondary School, Zonun Sangi St. Paul's Higher Secondary School, L.H. Ralte Holy Faith School, Lalom Zwala Mount Carmel School, Romel Lalchungnunga St. Joseph Higher Secondary School, Johnny Lalwatfela CLS Academy te anni Hehun Manpuitu Education Minister Dr. Vanlalmawii zirlai kalkhom te chu textbook pia lam anthiam atul thu shilin by heart system akal lova anthiam na tak pochhuak theitura zir turina cha zona kalmang adanglam chhozel don ti shilin chumi mela an in herem chhovezel atul tur thu shilbok MZP chuan kumina mizo zirlai ti chhazwal top 10 an choi moi chu kumdang ne nai nanglo ti soin kumin HSLC exam result a mizo ti chhazwal mizo top 10 ami som pariat anlang chu MZP chuan lom oman ti thuan soibok ani Mizoram Tlau Alauzin Union Minister of State for Home Affairs Pu Bandi Sanjay Kumaran vo inhian sia hatlo turarwa manlog ni ma se khwa in azirlo awangin video conference kaltlangin Siaha district ta Saka department how to te akom Siaha borsa pu vi ashwaizela khyang te hovin Saka department shang how to ten Siaha district chunga malak na shang te an soya an na tho me ka har sadna an to te an Union Minister of State ne na hian an lo thlenbok cross border chungchang ba ka chen on ram te ne na insum don ton chungchang te rui the thil le puak the thil lak lu chungchang te ba ka zirna le shisel na lama district din mun le choi kanzel dan tur te an soi ho ani aizol milhun tha inti ten lunglea Mizoram State University da turarwa manna poyan ti thu soin norna na sa takawanga sarkar po in athutlug na asoson niya langte hi poi kantile zualanti aizol milhun tha inti polte chuan assembly session a lungrwal taka pomto Mizoram State University aizola da turati lunglea turati anile chu poyan ti thu soin aizol himitin ta state khopui berle mitam berin an pankhom ani awanga zirna sang in puipo aomna mun om tak niya kan ngai ti in state capital mason na hi chu mundanga tanga emo chia kan ngai lo an tibog kumsangni somni palile sangni somni panga report alandanin Mizoram College shanga zirlai omzat singkhat sangria zakwale somthum panga anni thu soin Pachunga University College Telovin aizol khopui huam chunga zirlai omzat singkhat sangkhat zahni le somriat pakwa anni thuan soya na thiala tanga lunglei chimlama zirlai sangni zahni somriat pakwa chaw anom nia soin zirlai tamdan atanga chhutpo hian aizola Mizoram State University a om hi aphu hle ani anti Aizola College omsa ho changplung to tak te be chana sarkarin sum tamlutuk seng lova State University din theitura an lo ngai chu atham ralta nia soin poyanti thuan soya Mizoram State University din tur hian zirlai tamjok ma khwa enchungin Mizoram sarkar hian mala se kan du ani antibok Mizoram State University chungchanga andu na te chu Chief Minister nena po zia ka an thlen to thu soin engthila po political pressure du omlo awanga thutuk na lian tham ti danglam le thin su thleng to lo se andu thuan soibok ani kumkalta April sangni somni panga atanga kumin March thla thlengin Hlutea district ta HIV/AIDS shipai mu chwa tharmi som pariat omin anjingami som chumi pani in adang pariat te chu meichhia anni a meichhia pariat jinga pathum te chunaw paila yanni
Nathial District AIDS Prevention and Control Committee thut khoma tarlan ani danin Nathial District HIV shikai za somsari pathum point pathum bial te chu meichian mi padna atanga kai an ni a inchiuna thiang hlim lo atanga kai za somni paruk point pasari bial an ni kumkalta April sangni somni panga atanga kumin March tha thlenga Nathial District HIV AIDS kai thar za paruk point pasari bial te chu kumsom panga le kumsomni pali inkar ni in za somthum pathum point pathum bial te chu kumsomni panga le kumsomthum pali inkar an ni a kumsom thum panga le kumsom li pako inkar za asom rukni in kumsom pali hnuailam le kumsom nga chunglam hmu chwa tharan omlo thung LPG le POL report ilo ngai thak chunzomang u nimin jingdar kwale tukindar ko inkara LPG cylinder sangkhat somni parukin vaireng te supply chegate paltlanga vaireng te supply chegate atanga thudon danin POL kiloliter zanga somruk pakhat Mizoram chunga phurlu ani bok nimin chonu dar ni le achanve atanga vo in chonu dar ni le achanve inkara khochini lo thir hawang u State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center aizola changa meteorological data chinchia danin ruwa millimeter somnga pasari point parukatla a temperature alum lai berin degree Celsius somni pakhat ani a avo lai berin degree Celsius som pasari ani khwa aro lai berin za a somriat panga ani a anon lai berin za somkwa parukani vo in thole ni hian mami district muntlem te a ruwa check le thi darkar khata kilometer somnga atanga somruk velana tho theina a oma kolasip aizol champhai serchip lunglei longtlai sia hale saitwa district muntlem te a ruwa check le thi na vaklo tho theina a ombok naktung ni lai ni khian kolasip district muntlem te a ruwa tamtak check le thi darkar khata kilometer somnga atanga somruk velana tho theina a oma Mamit le aizo district muntlem te a ruwa tamtak check le thi na vaklo tho theina a ombok champhai le serchip district muntlem te a ruwa check le thi na vaklo tho theina a ombok ani Mizoram pon lam chanchini lo ngai thak chunzomang u Rajnath Singh chuan firfiak chungchanga avaukhana khauta pe a Kyrgyzstana SCO Samita Operation Sindur chu afak bok Defense Minister Rajnath Singh chuan vo in khan firfiak te laka vaukhana na taka siama firfiak te mat chon konga double standards omna hmun a om theilo ti asoi he thu hi Kyrgyzstan khopui Bishkeka Shanghai Cooperation Organization Conference a soin nikum April ni somni pahnia Jammu and Kashmir ra Pahalgam firfiak te poi khoina ra thak tak thleng tun haya Pahalgam firfiak te be pui thak ani hnuwa soyani nation state thune na tak tak be tu state sponsored cross border terrorism hi kan hmulo turani ti in double standards engma omna hmun tura omlowa SCO hian firfiak te pui tu chena tur le himna hmun siam sak tu telaka malak na tur dik tak zon hi a she lo turani hi atibok Defense Minister chuan Pahalgama firfiak te be pui thak nuwa Operation Sindura Ramri kaltlanga firfiak te dona atana India in firm resolve anei chu afakhle boka ni enge mozal kalta April ni somni pahni khan Pahalgam firfiak te be na athi te za na kan hlana he thil thleng hian bial pakhat sau ni lovin mishing zongzong ati nginga ni hati firfiak thil thleng chungchanga India ina chanle dan chu fakin Minister chuan New Delhi in Vaudona konga akalpui dan a in thak danglam thuwa soya Operation Sindur nei chung khan firfiak te omna hmun te chu shemna dik tak laka an filhim to lo thu kan thutluk na nge tak kan tar lan ani ati April ni somni pani sangni somni panga khan Pakistan na Lashkar-e-Taiba a armed territories te chuan Jammu and Kashmir Pahalgama Baisaran Valley a civil mi khwazinte an tamjok chu an kapa mi somni parukan thi a he thil thleng kum sangni pariata Mumbai a firfiak te be ani hnuwa India rama firfiak te be na zinga nunna chan tamber thumani aphubalak na atan hian India sipaite chuan me ni sari sangni somni panga khan Pakistan le Pakistani na op Kashmir firfiak te target pakwa a precision strike an neya Operation Sindur hnoya be pui thak na hi Jaish-e-Mohammed kulpui Bahawalpur le Lashkar-e-Taiba Murid ke be sa te be pui thak ani India chuan he be pui thak na hian firfiak za chuang an thi ti asoya chungzinga chuan Yusuf Azhar Abdul Malik Rauf le Mudassir Ahmed te po antel India chuan Operation Sindur chu kalpui zel ani
thu soinon lein hi New Delhi in firfiak te dona konga policy athak danglam na ani a hetiang thil thleng chungchanga hian no tolerance stance ani mi papakhatin Mumbai a kalma chhiar tura ati hnuwa security guard pahnih te chu chemte in a vid Maharashtra Chief Minister chuan self-radicalization case ani ati bok Mumbai Metropolitan Region a thil thleng rap thak tak chuan Thane Amira Road area a buaina na sataka thlena hi mi pakhatin security guard pahnih te chu kalma soitura angen hnuwa chemte a avid anga an soiwangani poikhoi na hi thole ni jing khan Mira Road ta damdoi inbula building sakmek security duty na hmuna thil thlengani a police te chuichian na masabera changa alandanin kumsom thum pakhat mi Zaib Zubar Ansari tia sha chuan guard pahnih Rajkumar Mishra le Subroto Sen te chupanin ansa kho chungchanga zota chumin huwa chuan Islamic rin na puan chhuana kalma chu chhiar turin nge nia soyani guard ten anzom du tak lawa chuan Zaib Zubar hian chemte a phor chhuaka a beita ni in an soi guard pakhat hian hliam na taka tuara pakhat zo hian hliam te naw atwar bok an pani hian abul hnaya damdoi ina shwai ngal ni in chanchin buat saila hian andin hmuna thania soyani police te chuan a chevela changa CCTV footage mangin an zong chhuaka minute somko chhungin an manta ani poikhoina thlen chan hi sa kholam hoi zong thilani awangin he thu bua hi Maharashtra Anti-Terrorism Squad ATS kuta hlan ngalani a official te chuan poikhoi tu ni pu hi ama chawina che MTMO extremist ideology ne na inzom na thuk zok aw MTMO an chui meka investigator te chuan poikhoi tu hi a background a digital footprint telin online radical content in ahong MT sha tuminan enfia mek bok ti atar lang Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis chuan he thu bua hi self radicalization anga langani thu soin poikhoi tu nia pu te chen na ina tangin le khabu le thu buai siam sang na tur thil then khat an mu chuak ti asoi Zaib Zubir hi United States a omthini in tunhnaya alo kir le ti asoi bok investigation masabera chuan Zaib Zubir hi radicalized ani thu le jihad minga hindu mi le sa te be tumna ani thu soin he wang hian poikhoi na hi thleng ta ni in asoi bok mafia ho tu Dawu Ibrahim Apuitu naitak Salim Dola chu Istanbul atangin India ram ron thlen puyani a voin khan investigative agency ta kuta hlanani he mason hi intelligence department in international agency te ne na tho ho na an nei hnuwa thlenga Dawu thi ruihlo tol ruk na hnuaya mi poimo nia soyani a tuna hian intelligence agency ten thu zofia turin an kol mekani Salim hi kumsang kazakwa somruk paru khan Mumbai khopui Bisula area a middle class thungko pakhata apianga Mumbai le Delhi rampuma gutkha zugle hmuam tol ru konga nasatakina inrolani anhuwa chuan azin kong churui hlo sumdo na lama sona marijuana ganja shalchanta ani kumsang ni sompani kha narcotics control bureau chuan marijuana kilogram somriat consignment nenan mana kumnga don lungina atan hnuwa court chuan thiamlo achantir ta ani achwa hnuwa dola hian rihlo supplier tlanchia Kailash Rajput ne nanin zoma hemi hun chung hian synthetic drug sumdo na lama alut nia soyani Rajput apuina in dola hian baton tia shat synthetic drug asiam tana hi opioid hlawom tak fentanyl manga siam ni in tablet emo pil angin anchal chin ni in an soi kumsang ni sompariat khan Mumbai police anti-narcotics cell chuan Santa Cruz a anmana fentanyl kilogram zazet an manbok ma se forensic report a sample test te chu negative ani thu tarlan an in huwa thali chungin bail phal sakani a bail a mu hnuwa dola hian India ramatangin atlantia a United Arab Emirates a azin ni soyani chuta chuan a fapata here mingin real estate business adin ni in an soya chuta chuan a ruihlo na tho atanga sum mu ni soi chu a invest ta ani Taiwan Strait ta penghu thliar kar bula Chinese indolong pani tlan lai a mu hnuwa monitoring operations akzokina kalpuini in defense ministry chuan a soi heng indolong te hi archipelago chim thanglam tuipuya an luta helai hi sensitive zone ani a Taiwanese naval le air force base yan berber te po a omani Taipei chuan a chang le ta formation hi enfia turin a naval le air assets te da in thil omdan chu uluk takina enfia a arem chandan angin a chang le ti routers chuan a tarlang routers in a tarlan danin helong te hi anom na hmun dik tak chu ministry in a soilang lawa
Taiwan hian aircraft carrier ang chi high profile assets nena in zomani lo chuan naval deployment ain Chinese aircraft kaldan chungchang chipchiar takina petlang puyani China hian he clear kar hi democracy manga sarkar thlan ni ma se Taiwan hi aramani thuwa soifowa ai indo longle indo thona te chu a chevel tuipui le boruang huna athon fochin President Lai chuan drone deployment ti pun radar system mason le infrared surveillance technology manga theina ti chak ani tur thuwa soya Taiwan sarkar chuan China in Beijing in thune na anei thu asoi chu anol chun zom zela he thlar kar malam hun tur hi ami puite chawin an ruat thei ani Hormuz boina kara US chuan Iran tanker danga USS Rafael Peralta le MT Stream thalak ati chhuak US Central Command CENTCOM chuan voin khan guided missile destroyer USS Rafael Peralta chuan pathiani khan MT Stream chu alo danga hei wang hian long hian a thlenna tur hmun a thleng theilo thu chhuah siamin CENTCOM chuan American indo long hian tanker hi Iran long cholna hmuna kal atum hnuwa ati top ti asoi CENTCOM chuan long pahnih thalak te po atar chhuaka he enroll na hi US in Iran long chol hmuna blockade kalpui mek zinga ti ani thuwa soi ANI Tarlandanin MT Stream hi Iran flag zarna crude oil tanker ni Asia tani Iran Foreign Ministry chuan Trump administration chu ahma a Iran nena inzom tanker dang pahnih Majestic X le Tiffany te an man hnuwa tuipuya privacy le ral thuam hmanga ruk bo te in a soi sel official thu chhuah siamin US sipaite chuan Iran tuipuya longlut le chhuak chuna satakin andanga hei strategic coastal hapa an kaldan enfia le control tura malak na ngeta kalpui mek ani sipailam chuan khapna kalpui mek te zom ani theinan tuipui lama lir theitlan dan chu luktakin an enfia mek bok ani he operation len thamzia tar langin American sipaite chuan longsom thum paria chu in her emo portakir le emo turin an shia tir to ti anem nget bok khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thak thei te chu ani